ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چارز کرن لوگ یاز میون مول موج بلائی میں کر توبہ خبر توئی کیا شو ات درمیان پاران دست مبارک چھ گنڈت آسان فرموگئی چھ پڑھن اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اے میانی ربا یہ دعا کر جو پنن بچن درسگاہ سوزیو ما وچھو کوش پرناور امام صاحب حنفی مولوی جماعت اسلامی مولوی تبلیغی مولوی اہل حدیث مولوی اس کتاب و سنت سے تہندن بچن جڑے بچن کریو تھاپ یم نیو درسگاہ یم بنیو صبح صدقے اگر نیو اگر نہ پرور دل تھوزیو یاد یمس بچس حکم یل مول موج گزریا زندہ سی یہ مومنن تو مومناتن چھگ مغفرت خاطر دعا کرن خصوصی دعا کرز پنس مالس تماجہ الفاظ تشی الگی دیون پروردگار بار بار پڑھز رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا آپ کرز مجھ پر کی مسلمانا یہ کی مسلمانا تچویت یل اولاد چھو دعا کرن مالس ماجی دی مرنا پت یہ دعا چھو تیوت پسند یون پروردگارس اولاد سندی دوہ کی برکت چھو مالس ماجی دن درجاتن من بلندی کرن پروردگار کرکنا استیمی اولاد عطا سانن اولادن کر ہدایت سانن کوڑن کر ہدایت سانن گبرن کر ہدایت آمین یا رب العالمین مول مول چارز کرن پروردگار یہ کس عمل آئی میں ان کے نس وسیل یہ کس عمل بنی میں سبب یہ میانن درجاتن اندر کر بلندی مال اسمان چون نیوان چون نیخ اولادو چانی خطر کرن دعا گنجائش ون آمت یل مولوی سب کر میں آپ کر جو میں ایستو دعا تکرائی پہ نیچس ما چھ پرسات ہے مولوی سب مالی ہوت پانچ اتنا تیتس میں اس مالی سماج کر جو دعا پام چھن اولاد اس توفیقہ مولوی تی کرن دعا بچس خلاف بتے چھس مولوی سب لکٹوی زن چھس مگر چھس بتے مولوی سب تی کرن دعا مگر اصلی کمی شاق اولاد اداز دلیل مولوی صاحب دلیل مسلم کتاب الوصیہ مرن پت چترے عمل فائدہ مند اولد صالح یدعو لہو امی آسی ترومن اولاد صالح پت کن یس اولاد صالح بار بار آسی کرن پنس مالس ماجی ہن خطر دعا پنس مالس ماجی ہن خطر اگر نوین سودت درسگاہ اگر نہ پرنوت قرآن اگر نہ پرنوت حدیث تیل چھو یہ اولاد امس متعلق قرآن پاکن کر بیان یہ اولاد کرمٹ پر کس آنگی کس ویر کس نبوک کس نال کس مسلمانس اللہ تعالی سن دربار مقدم کم سن دربار رب سن دربار دلیل سورہ احزاب یا اولاد من رب العالمین سن دربار وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأزلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أولاد يا إيمان يا رب إنسان يا رب إنا اس اولاد اس لقت عطانا اس بک پت سادتنا پنین یمن زٹن وقبرانا بی پنین پڑن فعزلون السبیل اس کر زٹو تو پڑو اصلی وقت نش گمرا امس آسد سے دیتمت ایم ٹیک تو بی ٹیک خطر لچھ بدر بنگلہ دیش
MBBS سوزنس مزاستس 30 لچھ ڈونیشن برمت اگر بنگلور کرنا ہے 45 لچھ 50 لچھ 60 لچھ ایسے زمین ترک کنمت شانن آسی مسلوت تھوت یہ بناؤن ہائی آفیشل مگر یہ کر مقدم بپکس گام کن زٹھن پت بے گر کن بڑن پت تتہ اس نہ بڑن دین سمجھ آمت نہ زٹھن دین سمجھ آمت زٹ تہ لک لک کرن بدرت ونن غیبت چگل کھیون زٹ تہ روایتی طور نماز پرن زٹھن تہ دینچ علمیت کی گرس من تہ دینچ علمیت کی بہمو ہیچنوس بس روایتی طور تی کرن یمون ورس اندر اکہ لٹہ گھر انن پیر صاحب نماز پرو یا نہ پرو دزنگ مارن ژزنگ مارن وری کن تمام گناہن گو مغفرت امے دہ ماجہ لیون تو ڈون امے دہ وضو کرن امے دہ امس نماز پڑھن پیر صاحبس مٹ دن نماز گزار ثت اد گرکن دیتو سانہ مستورات بے نماز مٹ مستوراتو پڑھ نماز یمو دیت بے نماز غذا ات غذا چھ روحانی اثر جسمانی اثر آج 70 کلو وزن گومت 9th کس بچس 10th کس بچس 70 کلو وزن جسمانی وزن چھس مگر روحانی وزن چھس نا آج موبائل امس اتس کیا یہ موبائل ست کھلن دان توتہ تم پرانہ تم بسم اللہ کرت وائی ترا نا ترا یہ موبائلس پہ گیم گندن گندن وائی تران پتہ روز امس بسم اللہ یاد بسم اللہ روز سا یاد تم تو لوری ونن یوسف نام ختیج نام معراج نام تک مز غلط واریاہ ہے تتہ ہسا کورن کمتا ونمت ٲٹھمہِ آسمانے وچھتے کینٛہہ تھام ستاے ہسا آسمان تت مز غلط واریاہ مگر توتہ بودن ختیجہ سن نام مبارک رضی اللہ عنہ یوسف نام یوسف علیہ السلام سن نام مبارک معراج نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن نام مبارک تت ونونس اندر تس پرانو توتہ تھومت تمس بسم اللہ کرت ہمیں ونوانی صاحب ازولو سونے بسم اللہ کرت ہمیں ونوانی صاحب ازولو سونے ازش لوری کیا ٹوینکل 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 بس بدلیو سوری ماحول سانن گھرن من ژاو مغربیت سانن گھرن من ژاو میڈیاہُک وار سون وجود گو پولوٹڈ سان گھر گئی پولوٹڈ سانہ بستی گئی گند سان رشتہ گئی متاثر سانہ اچھ گئی متاثر سان کن گئی متاثر سون روح گو متاثر سان زبان گئی متاثر سون اندرون گو متاثر سون بیرون گو متاثر مسجد سے گو رشتہ کمزور موبائل سے اک بج تام اور صبح ہیکن یہ بچہ 5 بجے بیدار گھت بدلاون ماحول